Počinjemo 5 minuta joge u četvoronožnom položaju. Sa udahom izvijemo leđa u položaj krave, sa izdahom zaokruglimo leđa u položaj mačke. Udah i izvijemo leđa, otvorimo prednju stranu grudnog koša. Izdah, zaokruglimo se, aktiviramo stomak. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se. I sa narednim udahom se vratimo u centar, pa se odavde spuštamo na podlaktice i kliznemo kolenima unazad u položaj svinge. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo, aktiviramo stomak. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se. Sa udahom se vratimo u položaj sfinge i izdah, pošaljemo laktu u stranu, čelo na nadlanice. Sa narednim udahom odignemo desnu nogu ravno iz kuka gore. Izdah, spustimo. Udah, odignemo levu nogu iz kuka gore. Izdah, spustimo. Udah, desna noga gore. Izdah, spustimo. Udah, leva noga gore. Izdah, spustimo. Udah, desna noga gore. Izdah, spustimo. Udah, leva noga gore. Izdah, spustimo. Opustimo se, jedan udah i izdah. Sada pošaljemo šake napred, spustimo čelo na podlogu i sa narednim udahom odižemo glavu, grudni koš, levu ruku i desnu nogu. Izdah, spustimo. Udah, glava, grudni koš, desna ruka, leva noga. Izdah, spustimo. Udah, glava, grudni koš, leva ruka, desna noga. Izdah, spustimo. Udah, glava, grudni koš, desna ruka, leva noga. Izdah, spustimo. Udah, leva ruka, glava, grudni koš, desna noga. Izdah, spustimo. Udah, desna ruka, glava, grudni koš, leva noga. Izdah, spustimo. Sa narednim udahom odižemo glavu, grudni koš, obe ruke i obe noge. Izdah, pošaljemo ruke nazad i nekoliko puta iz ramena okrećemo tako da dlanovi idu na jednu pa na drugu stranu. Pratimo kakav je osjećaj u ramenima, rukama i cijeloj zadnjoj strani tela. Zaustavimo se, sa udahom pošaljemo ruke napred, izdah, spustimo se, čelo na nadlanice, laktovi u stranu i možda nekoliko puta pokrenemo kukove levo-desno da opustimo donji deo leđa. Odmorimo udah i izdah u položaju i pošaljemo šake ispod ramena, odignemo se prvo u četvoronožni položaj, a odatle sednemo na pete, uspravimo se, porastemo temenom ka plafonu i ostajemo ovde 3 udaha i izdaha. Sada se lagano vratimo napred u četvoronožni položaj. Udah, odignemo levu ruku ka plafonu, izdah, provučemo je ispod desne, spustimo levo rame i levu slepočnicu na pod. Ostajemo ovde 3 udaha i izdaha. Sa udahom se vratimo u četvoronožni položaj, zadržimo izdah. Naredni udah, desna ruka ide gore, sa izdahom se provučemo ispod leve, oslonimo se na desno rame i slepočnicu. Ostajemo i ovde 3 udaha i izdaha.
Sa narednim udahom vratimo se u četvoronožni položaj i izdah povučemo se kukovima nazad da završimo u položaju deteta. Ostajemo ovde koliko god nam prija, prateći pažnjom dah i zapažajući osjećaj u telu nakon vežbanja. Kada god smo spremni, možemo nastaviti sa svojim danom. Hvala što smo vežbali zajedno.